والله بكل شيء عليم. لا إله إلا الله استجب لنا. لا إله إلا الله حتى تخرج روحنا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فآمنوا بما أنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا ربي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووجهة جي الناس جنكو يدنجراو لكل بان السودان ديني هو عزي كن جنكو يدنجرا وليها أوي جنكو ينونغا يعني هو ملي هو غني باتاني هين منو دانغي نانقاسو جنكو يراو بيسو مغا نان جنكو ينونغا بيسو رو يدغا كلي oku salamun kallini maniya alla ga tona himbe nya ko tabe oranya kimodi sallen sharfi lengi kini kimba kan jonko yenga alkaba ga ando bangi bina nan jonko kinga ga ando kimba kan naga andan jonko kimba kan alkaba ga ando sahil naga andan jonko sahilinga aga wando hankite naga andan jonko hankitenga alkaba ga ando kankenna naga andan jonko kankenna nga kimo بسم الله واستبقوا الخيرات كبرنا وكمودي قرمي سامة خير نونا بادروا إلى الطاعات وقبولها إن الكسر النباني أرجع النانيا أينما أنياتين دينغرا سويدي تكون أعجا ونيانا نونا يأتي الله كبرنا الله تعالى ناري بكم أغي جميعا أغسسسس أغا ونقص الله ورنتغي إن الله تعالى قدير أياني لا نيانغا كل شيء ونبيسو مغانديني لا غير كوتانا بيسو كهوميا ما سيكا الله روكينا بسم الله ومن حيث عدي نقصي خرجت يا رسول الله يا نبو نونغا فول وجهك أنا نجاق إنجون كوي سلني مسيدم بانغا كيغاني مسيد هرمانتيغا كيني نا كويغا إيغا رحمبي كان تاغرام بانه هدي أي هرانغا نتركلين قدي anga bugu alkuba gando bangi bena ga non mundu annan anjon ko yinonga wa innahu annatu alkimba kajon alkaba jongo yege kinyani tun sabatin denga billi an kamanga ya rasulullah an kamamanya gafilin ti togondane amma baka ho magandini ago kengolinde wa min haythu ya kibaga jongo ye salle shatin na ni angandu sagodi anta sorna halle بسم الله ومن حيث غادي نقصوا خرجت كسنا ولا غلا دادي يا تيندو خطابنا جونغ الله فارنغا باني او الناس غمرنا خريخريتاي او كبيرين ادو سوكو مانديني اكن سوكو ماندي الله فارن دران قلنكني او اوقهنا دران قلنكن نويا ومن حيث خرجت اتان النبو نقو نقو ولي وجهك يا رسول الله ان يغين جونكوي مسيدم بانغا كينغاني مسيد هرمانتينغا على كيكو كوسابودا انوغو خالين قسيغي كيكام وهيما نقصيدي انكم غونغا يمتونو تولوا وجوهكم يبدنا خراغا يا الله كين جونكوي مسيدم بانغا لئلا يكون حجة ولا كيكو kuda hujjan maganya aywa yahudi anu hilla kapanda an kun islamin kama lengi dangi halle illa alladhina yani mujadalan tagano gari yahudi anu nyizini muhammadu wo ku dinan nakarini awoy jonkoyni o jonkoy dingiranga ken se hen kuti hilla kapannati muhammadu ti wo ibrahima dinanya kama aqanti jonkoyni a jonkoyranga ara akimbakanga kebiranga ken se hen kana ken kuti ke wara siringa بسم الله إلا الذين عتم ما غانتا سهنتا من لاكوندي ما غانتا يمون ديغا من ولا مو كونغا قاندون قوتو منهم اللي هلك بانو ارو يهودي اندي كونغو سهنتا من دي سريغا دي ندهو نيانا سهيغا نتا هيمبيدي ان متو هو نيامباليا فلا او كون يقولون نتي anda wari agadi aw
kumbe go yahudiya nundi amali meke alkaba harisa de ako onu da kisimanu bori bati ke alkaba de kenya lada kebirenga alla dungehe kebirenga ken koni kummenu ken koni kebirenga fala takhshawhum ya rasulullah imma kanukum faranga lemma ngade akaninke yayi ay wanne gamni ya maryam batin balagundi sire alla har marme annan qabana ya allah ya akhudaka fillahi law matalaimin jaragin dana jaragin magalliga allan pindi kinya sirinni ngane kinya win jaragini ken ganye nyalli alla da fala takhshawhum wakhshawni ngama kinya win jaragini ken ganye ental alla da ma kinya fala takhshawhum wakhshawni an simile kinya alla tanda ma kanu sirunga igi ya mariye nyindi hata en tokendi ma saka musirunga igi ya mariye nyindi ari hata gen tokendi annan kaniki yayi بسم الله ولأتم نعمتي إنا كيكو كودا إنا كنيمان إلا كينيا قصاوة إني نيمان تماني عليكم أنكم سلامين كمام ولعلكم أو سيدانكم تهتدون أو كاندي الله غنات الله أو سيني كيني للتحقيق الله غنات نيما بكيني كومي يانا نارغا أنو جونكو كيمباكا كينيني أو أوتاك منشنغا أو نارغا أو كاندي بسم الله كما كمتعلق بأتمة لكودا نيني من تمن دعا كما قوي مغمبي أغا نيماني تي أو كندنا هاريا أنكني كنغا ناغا يمي يغويا حاكين نيمان سون نيمانا نمحو لمن كي أغا يمي يغو أدمار من يني أو سوكا باكيندي أغا يمي يغو تاغران دونكين يني أغا يمي يغو عربو يني أغا يمي يغو مكانك يني كني نيما خوري بسم الله يتلو آيات يوم ولمين وكو آيان قرنا أنكم كما أنا غسن دبك هلا كبنا ناغت إني قرآن كتابنا أدو كيتنا أدو تواغنا هنتنا ويعلمكم ما يوم ولمين واغت إني نهونا أنكم مي أدو كنتو دي فاذكروني يبرنا قرنك هينكو تسلنا أدو سبحان الله ينكوني أدو كنتنا هو غني هينكوني كنسو كهمندي أسوك دي تحليل غادي لهم كوني غادي أذكركم يبرنا قهنا واغا هينكوني يعني كنورين غاغا براجي قرن بينكو الله هينكوني كومينا كنيني أني جاز العبد anan tuga yau Allah hin kunne a gaban yani a koren yani tun halamin waka tundini qur'ana ya wal hikima artuwa wannan hante hikiman yani mana bi kampa gantai ali wa lagam karrama Allah wajhahu iki ganda kanu ina aywa annaga muni tanyere nyugo min likindi al-fatiha bane mananga ada facaringa mi garanya aw gillikem mananunga aywa ali al-khawas radiyallahu anhu ati mimma manna Allah ta'ala bihi alayya an a'tani 100,000 ilmin wa 99,000 min ulum al-fatiha atawgil Allah garhibe ni kedangani ali al-khawas ki ali al-khawas أو بالله كرمانونا أمارو كرامو ده أما كرا سلمة ما تي الله غير توعو بكني جيا غير هنن سلا ونيا إذا يواكني وأما بنعمة ربك فحدث على كمية وجنو توعو كني جي تنكبندو كبون وجنو كنسون الفاتحة توعو والحكمة donc Allah توعو عندك بني الله كويه كم بندين arna bujindo kama ina bugun wannatu atin Allah hinko ti sallinga basana ra sallin koni mani ya na ken dranko parce que Allah hinko ni amma nga yana tan ne nga manga yana ti an suhunga man sondo minga sikanta di kesu ko manten ko wo sallin no gondi anda hayango karange be na talla kinga adu Allah akbar kun ni subhanallah kun ni duwawu ken nene zikri nyai anga wo sujudi be nyana adu ruku'u be nyana kun su kamande sikanta de aywa kungu nyana ti suhunye
aywa anga wo aywa maga yankayendu allah kannendu allah tangiye be ñana di sikkanta di kunni sondo men zikriñe Allah subhanahu wa ta'ala azkuruna wa azkurukum qabla qarin pingo nga tugana Allah hingonne ikomenga kinyen nan tuga wala sawa o Allah sallallahu alaihi wasallam ti Allah subhanahu wa ta'ala serebe gandinge hingo idudi nge Allah na ken kamanen pinkon dudi serebe ndinge hingo jamadi ngena kamanen pinko jamadi kenga mpasan wanda dina akamangarin pinko jamabedi naam ibra kenni tukaruni sere ganati sere law Allah hinkono annabi nyimen padare dingiranga qom sahaba ridwanullah alaihim kan jamam pasangonta aywa ken jamai Allah gati wan pinkono jamabedi kenga pasangonta ike hinkoni jamandi amma ken jago wannati hongurgin ta ko kitene ti hondambi gankenye sikanta di tawo dingira ngodambini kata ikhrisenye kebirenga ta anyimina hay hatama qorewo Allah hadar dingiran naga adi malikanu adu annabi nyimendo sahaba num padar dingiran naga ay ken faren jamanga ken Allah jamanga ngadu kunta banade ken sahaba jamanga ken tabi'in jamanga ngadu kunta banade wa qadi farisin ninga Allah hadar dingiranga kenyan murginta dina agawo idi sahabanu hadar dingiranga akeda kebiringa khairun gewrin min malaihi yani ikewa hin konni jamadi faren wono annabi jimun wono aw qifaru wono malikatin to wono fil mala'il ala sikanta kinna murginta no kunta ken qawanta limagun abada اذكروني تزللوا لجلالي اذكركم اكشف حجب عنكم وافيض عليكم رحمتي واحساني قارن بينغو اورني قمغا ينقي كلنكا قندا ممكني الذكر بالجوارح الذكر بالقلوب أنا كينيا نو سندمي حجابون غريني بكاغي نيمبيني ngujina kama arin sorontago ngaga kanunu naga to ngurugi jama urugin tendi naam kingo Allah faran diga mundi ti allati serebe ndatin to mundu katige sibiri bane iwo tinte mundu ni kata kama nga sogonye bane ati qari Allah subhanahu wa ta'ala ganda kome kanu ana sigidna jibril gangu ana ta dangana jibrilu ngewo hulani munda akanu jibril naken kamanen kanu ken balle ana gangundi kamundi aywa allati wo hulani munda de aga kana kanu ken andanya kamundun kon suwa kamanen kanunu ken andanya ni anga walle kanu yetimmante akitengo saka ke kamanda ngunyendi serentano awa himbi ango himbi ko na haliani kebirenga zikirin na hanga benni de kina na hatayi nyugoya amma an habe saundinga o alla jatin ngalle kin wo zikirin nyanga nan daga ni lagara na daraja ngurwi kinga daga ni aro kentana
kebire an qaba hadamare me anna Allah ta'ala hinko na gabondi mo gosre basa Allah ta'ala wotini odangani yugu benugo Allah hinkonni na gabondi aru ya arubi ga Allah hinkonni na gabondi ikira qafari saukundanga na baraje sawi danga ken qorengani magi halle hay lebundana ya masrebe ga wo dawa toki ni dai na adiga mun da gollun qosora bate magan balle hay wasila hanafiyitin aywa bira kebe aywa anna gamuni ala sehen yugo koni na dambi kata allan tuwana nga okra mo shekhu dirdir ya mubtaghi turq ahli allah والتسليك عنك أهل الهوى تسلم عن التشكيك أدي أنك بيجو الله دنكونو كل مندونو أنك ولو كل سر مندونو نيون كلون دنكونو يحياني تغنو أنك داسي هيني تغنو سكا أنك كسيكينغا بس أنا الله قتيب باني قريم بينكو كينغا أنك سنا نفرسو دغامي ساغاندي كينغا وتني وسيكان كان الله هنكون نندي Allah ti qarin pinko ama hinko mo ko ama none ko kinga nga sana kebirenga aywa anna aywa koncinya Allah kendi Allah kallanga on konnen daga Allah kallanga on konnen daga ni ma hona de faj'al subulan anna kille gabunya Allah kendi Allah subhanahu wa ta'ala kallanga on konnen da anna safarin yugonya anna mu'asallin yugonya an la ilaha konnen yugonya لا حول ولا قوة سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر قرآن قرانه هو غني بيغان سريا دواونو السكه من دين الله هنكوني أنا كلينغ من الله كني أنا لا مريان كتا ما الله هنكوني نقطعونه نانتي إنكم سندمين ما حضر كبا الله يدي angaba serewo Allah hinkonni nyana nani am pakrem masigido Allah yimogosiri kella wan futunu kata Allah hinkonne be gawan padar diniya man hinjo pen honni anta gaba sere gawo hinjo pana tikamuwa wa bitadrij khutwa tandonga ni wa Allah dun konu ira misali be kini Allah hinkonne ndi iti wa tanna ambriketin bai wal ma'almati ira kenya kun tanna ken pai mani yalli serengo ibriketin kumuyen to kono ma'almatin charoyen to kono di basanda charo tahananga amakumi anga to kono wa ai anta to kono anga charno na charo maga kumi kebirenga ataw ken mo yari sondomen gamma Allah hingonnen to kono tin sondomen manoro la an Allah hinkonni ana Allah hinkonni nyaw sonno men noro ni komi charonde ngawo almetun kunu mogobe bira ke be sonno men na kumi kenya ni suhunu ngon noro no kem pakati ni shaytan ranta kamanen woce ndini ken dallen mani Allah subhanahu wa ta'ala awtini ti ku benun garidu mogotu bira ke be shaytan rawangan ndana ganda katikunga bane ina kusagar Allah hinko nani Allah hinkon ne nan ne da shaytan rantarno ken kamanen sondomendi bayne iblis ayratirni ti yalli aken tawrani minay ati no kumeren to jogu wa qalbi kulli rajulin fajirin ya subhanallah adi arasre buren sondome adi kiyeni ki karay iblis ti yalla aken karani minay ati jogi no onu aro sere buren su sondome e karanno kebrenga maasi annan sondome nya iblis karay de manna qatana bakano Allah hinkonne kebrenga wa khaffat al ibada bila kebe suhunu nganan noroti sondomen kumiyenga kebrenga aywa batiyen wonne unun ken kamanen suhunun kamma an ken kamanen ngalli batiyen taqota kama an taqota kama har hunne Allah tuwana ken misalin konni idha rafa'a al-hijab fala malala bi taklif al-ilahi wala mashaqqa ti hijabun anagri baka kome sondomenga ken kamane awa batiyen tunta bakadi ken kamane batiyen kahana qotanta walladi u daiman anga wali batini daiman batiye asahunta awan jontadi anga ken wari serenga kinga ko enta sondomen asondomen kumi ti Allah hingonninga anoro
ara Allah hin kunna nan ngasa gilli wurginta unga Allah subhanahu wa ta'ala gati hadis qudsi yindi iki Allah ni sere ta galle mai sere be gare hinko na'am e iblis gati qoni ikin tar tintonai akin antan no ko be qoni Allah wono sinan to ko man Allah hinko tuitay Allah yimmeti ikin ta galle mai Allah subhanahu wa ta'ala ati qarin ke hinko na gabonni ayugonun di agana taqqita oti Allah gandati ayugonun di su kenni tahqiq ken dangana guni akom Allah gatiya qarin pinko na gabondi taqqinga akane kendi golle be kenga kanda ngena anta galle manga ikama maga anga na ko na gabondi mutaqiqin nanga serenna ken golle nya sobede yalliqa Allah hinkonne ando serunna nyam paswa mamba ne na nya awa ammu yendi kinyam paso ewa nanti kusanti kiasre ni ai na walangala kinya na tongo hone na walangala kini mania onati serebe gandani anganda Allah hinkoni amba ne kinya nan patenga sana an kahiti sire ya Allah gara serube nu gollenya komun khillenga kata kanda yenga fi haqqi afdal kibrenga kimbane ni zikrinya kinyam pasu ambane na nyari du korosi kinya ningi hatengo wasanin ka madina jamanga ay miqana wasirun tabana sirun ngono Allah da kungara na sirun kai kata idinanga bo anga hidikenga kini kengure sirebe ga ne kenga ay kenan bugu jamandi ba kengalle jamandi kenyi meni sirun kai hongo kata Allah hingonenga nga gindanyi aganta kundu koni abane hatenta wasine jamanya na hatenga sana makinga ne jamandi awena sabu jamango surono yo gabono a kenna Allah hinko ado siru kinyam pasa amma ay me hatenna wase masirunna nyaga tayga wa Allah ta'ala nyaga na ana onya gilli ihin konnen dun konunga washkuruli qaran kufan din dangani annadu ashkuru li alhaq ya'tada bi nafsihi aywa arkin arab khanne gun nyinya kibare kyo ya da nati duya wa billam aw ya da naka libe go aw ya da nati gan qahne asumma nan bana natikin atful khas al am na ho qirqirin den kahu anna gamun ni hollo gontenga ba shukuru ni meni zikrin yi gadi qarim pingo atla qari qara kufan dinda ba qarim pingo kufan den wahin gonne no wonde ranga di aga sulliyere ba hulani qahanalli wa kinya misali ni kiya atfu al khas al am anga ta aga su ataqo kendi mangara duranko kebida kendi khas ngam ken faida bego keyire kenyani na koyo ya nanti allahin konne lamuri nyana allahin konne ndi nga allahin konne lamuri bega ngurginta ay gara ken tombe nya choki oya sisa ona kento gatuna al oti igati ina ona ihinko na'am me hinkonne aywa hinkonnanu illa muri allahin konne ndi intabana wasirebe Allah hinkonninga wo la muri siren ka madina suka hamantinga ay gara ken tombenya koyoya na ken tagmancen koyoya alladhina hum yadhkuruna Allah shukran lillahi subhanahu wa ta'ala alke makama nun tabana kebe hayge seheba ken kebe ya sirena ken nakari sirebe sondume aga makura Mana? Sudah makan.
ansu mudien ansu obi aw kirna ro ayo kendi ansu mudien sunya ngana ayo kendi ha ansu mudien sunya ngana illa ayo kendi yongo ni alhamdulillah ايوه واشكروا لي basana awa zikiri awa anya yimme zikiri konnanu maga intabana serebe zikiri konnenga ndai dunan pinyai kenya maga yankanta suya serebe zikiringa ndai nallo arjanna nan kisi yimbenga ken kahana ngurginta dinanta duna bana kalleke sabura serebe zikiringa ndai inna allahu ta'ala ya awakufatim zikiringa na sabunya alla yimiri intaga anne mandin kamma la muriye tananta iken palle ko allan qabana pinko aywa arhin konnin qaba ke bidenga ke yani alla tinto ko mun kallenga ana gamu anna sere wari imin go ke digame begunu na ke sagandi ya subhanallah yi to ko sehenga isi hengo nyana muhtabikan wucinne isi henga hitakini o ma ho wari anga sehadi manyi me sehen no gondi angara an sehen saganda nyimeya adallenya ni Allah sallama awa kodai ati Aisha radiyallahu anha ati Allah farindangani tahannunan bih wa tarafuqan bih aw Allah faringal liduro kote bedi Allah baten tampiye bedi an talla hena daiman aw Allah batenga aw siki ma tanga yiti wuronda anda hokkan ka ho gilli anda bito sumo wa bito mini ata dangani awa Allah fare anta mullo muli nan pinna anduya Allah matange nda iran jino wonsu ya hawa ma taqaddama minha wa ma ta'akhkhar anjinu be ga dangi aro himbe ga worna Allah matira su ya hawa inda watu nire batiyan wunyana Allah nin jinu bunya ha jinu mun ya himinna mundini aljanna an wurnu minne yimbe basin ta asiri me ja hotana wono himbe ga kendo kamunna ga Allah faran bai kinya ko ni Aisha tula himinu go diga mege iganta famuni na famu mosir ata da mani afala akuna abdan shakura al ibada lishkur ati Aisha kebri anyi min anse ke hayde nge kamanni Allah atirin bonsu yaha kebri ngan ken darinya kome inga win kaman nkufana nan ta barkada yani ntaka bana nyakinga ba an ne kome ya an kamanda an poro an yi gollina da wuro kenda an gollina da ko honta maka mutlaqan atan da hulani inda an kina nduya an ponsu wutu an ga an palle ko ina ndiga ho honta rewo ngangaranya nelinga ngoroni sigai so ba ngoroni sigai an to ka tirni ni mani gollina no lengi lahu ni yanari kanga di kufa ndenga himbe ga woto korni na latir ni mo ngana honya da kenya ni ikaman gon kufa parce que kenya na ko ina dangara himbe nyinda abarka ko muko hili hangalla da sikanta da agar himbe wara aga diga kundunga ara agar himbe wara ga orni sigaide sikanta de kena lardan da banike bangana tanna kufa ndem misalin ko ni Allah farin bagara misalin kino ya al masalul a'la lillah ken oy mi ga famun mo be o kibra kera ko ndija batiye amma kama siko yani kyo makama ni siko batiye sudi na nyaduna bane da daniyo amma yan kantinni nan kisi yimbe ngan lo arjanna muhammad ati kantinni nga huwa kama bay ko me kisi yimbe ngan ngaro arjanna bane huwa mabuno Allah do hin konni nan kaba nganya na kenya sabuda ara kenyinda kebirenga kenyan tiganda Allah farna kenyan misalin koy oya bida ke daga Aisha jabi afala akuna abdan shakura bismillah
واشكروا لي dawan ko fandin dangani ولا amma تكفرون bisirin Allah de يا أيها حقيقة الشكر ko fandin baqiqa ni an yuta'a fala yusa na Allah batuna maga akuta wa an yuzkara fala yunsa na Allah hinko na maga mungai wa an yushkara fala yukfar na akufa maga fisirin Allah ولا تكفرون أورين لا تصرفوا نعمي في غير ما خلقتها له ngala nema be nyaaga daga ni kama nema ke yilla na nya ho yinga ma ta himbe daga ni donc kin worono hon sudi ya ga ni nema nyai taroni nema nyai lakin nema nyai kiteni nema nyai tani nema nyai Allah ri tagani kinanga magi nyana Allah kuta anga ni nyana Allah batu kendi anda nema ke kufa لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب بسم الله يا أيها يا يمو الذين يمو بينو آمنوا كونغا توندي استعينوا ان كنا غدو ديما بالصبر نغدو ديما حكون تكيا نغدو ديما الله hinkoni mo sirenga nagadu dema agam kibarondi ho suga nan kita du dema ni mo tahana Allah la kanda tayata hilani akara wako ni du dema mo hana kenni sabarenga was-salati والصلاة salli tahana ariko ahayga saga yakari islamin natu andu dema ndi ho bi Allah gara kinanga tanna pakara togari hina kenni sabarenga ahilandi salli إن الله Allah to Allah ta'ala مع الصابرين akaba sabaranu ngade bil auni ti dandenga hinga nan kita annan sabari hinga nan kita annan salli Allah farinya higa nda jonkinya bane badara ila salat awa kinyunu aw salli was sabari oti nonu sikiyani darajanu sikiyani nan sabari batiyen kama na dumandi kinni hoyi hillanni nan sabari na kutayin togono kinyani na kutayi ke token dumandi sikanni kinni nan sabari balawun kama aywa na Allah tiga balawu ke kama na kufa kama kebirenga Allah goti ne komu be ni kufa ndanunga kotando newindi annaka hukunga kebirenga kusiki himbe gan qora kinyani nan sabari na kutayin togono ampai Allah kutayin pai ho hontanda naga ma Allah kanni na haina togono ko tasu awa asse wanda anya gawai na haina togono kinan sabari kinyan pasasuya himbe ga o kengure randi kinyani nan sabari na batiyen du mandi mai na kutayin togono kinyan koto ma batiyen kana haige seren ntano jani ntarambate ho ntarambate allo kombe na mugun salli konato osum dempai allo kombe ni anda ndo ompaka jinga maga honzo amaga ambugun sum konato mana haina togono alla sabu dangani na batiye ke dumandi mo kenni awa kenwo saka ke kama isu wureda kinyini nan sabari balawun kama masibaran kita nan sabari aha man sabura masana gamani ke woni Allah suro anda ta nan baraji tikenga kimballe e Allah nan taga an kamanyani himbe ga lunga da aranyanga maninki nan ken sabura ga suronda nan di masiba garan kita bane an gara wara iki Allah ina tutti ke Allah ina baraji wa idraja num bayge serebe ga sabari balawun kama Allah na ken nguruginiya kamu siki daraja sudo me na ko kamundo munyemme atabane nan sabari batiyen dumayen kama ken kalle mo ken kalle daraja kamutumi daraja yani ka daraja sudo daraja na kamundo munyemme tahillo nan sabari kutayen tokono Allah o ken ngurugini kamu kabbi daraja su aro daraja su naga kamundo munyemme naga tasiko قالوا نقول صورانو إن الله مع الصابرين بسم الله ولا تقولوا إن الله الله تعالى مع الصابرين أكبر صبرانو أو معية خاصة كهم قرقرنتي
كمبل الله كبابسيا لا تكون من نجوى ثلاثة إلا هو هكذا وكبر الله كبابسيا كني كهم وخرقرن تنيي كني منيا يو كبا سبرا نغاتي ديماندينغا يو كبا سبرا نغاتي ورغي هاواندينغا سريغا سبري هيو هيدي مانغارا أحل خيرينغاري ما الله غرا ورغي هوادي أما أو كبابسيا كني معية علم وقدرة ango no Allah kapanga ti to agunga Allah ni yengandi mo be ga lunga da awanyi la nan kupa ke mo godi amma sabra nu kunyin Allah kananunga bismillah ولا تقولوا ya sai yan gunna magati لمن yemmun dangani iga kun igara yuqtalu iga kun kalli في سبيل Allah الله ta'ala killendi أموات nanti kunni karantoya بل awara أحياء awa kunni awa ikun ngarintinyani ولكن ngasa la tashuruna tash'uruna. an kunta shedina ingarinta kunga kenni koy ashuhada wal haqq shahidin buru amma ati kara badri kurenganya islami bega kara sorotan do na atwani tumuni muhajiringa seguni lansaringa illa kabando munahaganunti ku koni iridu kari iri wumbonondi kingarin ta ko lingi andi andu kari do muhammadu bate ti arjanna nya gandai ginde igani togono imay birne ko mo kalle ke mo nga iti kundi iti kun iridu kiri muhammadu ya himbi galli muhammadu to kinyana ay iridu kari Allah rijabi kamaga ko nanti kara kamaga ko ima kara ingar denyeni ingar denni ngay wo ngar mo ko be la tash'urun an kunta kin qalama ken wurini aw harami nanti shahidin purenda ti awa hisre karante an wa kiliya ti shahidin pure aw khili kundi an dagge mi anan ti hure kunga wala sre karante Allah tanna ma ko ago mo wara ken kanda kebire anda kenya konni an wota shahidin pure ma ko ni ke mo wadi way kallehe haqiqatan abugu nyami kaki adi duna kata sinu kanga lagara abugu sunu kaki adi duna kata nyagali kanga lagara ili kirim awanandi shahidun buru mani sabuda basa nyonkinuku ibugu wakati hatendi gilligo baka bane shahidati daras salami kisiyen ka arjanna alla ka arjanna igo baka hatendi bane ila nongari yagenga malika nun qawni ishedanga nanti alla qur'andi nandi malagara kota ke sabura ire khiri ti ashuhada ara muganni ni shahadatu nda hibi nda warin yagenga ngarintago lagara ngarintago kingo ikundanga ni ti hatenga ado nyonkinga ngaro duna ngarintago kenta bana kin mogo serenta ketu maganta lagara dunkonu aro alla gara serebe krekreti ayingiyenga duna dire hakeza kyani tahqiqinga aw kemogo yadi nanti ngarintengo ti hatem bane ayde angana hay yawa kene yawa be su ngarintengo ti hatenga on islami nangawa kahiri nangawa kinya sawuni kahiri ngana kara iwo qawru nyanga ngate be konni anta nyongi nyi aw mu'mina sire na habe ga wada lagahe be ga wadi adanga ni qawrundi anta nyongi nyi donc kahiri no islami sumba na nyonki ngarin tagundi lagara ba nyonki nyi aslan anta kala nyonki anta kala donc kebre nga monta baka modi nyonki mbane ngarin tagunga ndey osuka mbana kendi damfara be go yido kutun naga i nyonki ngarintenni i hatenga ngarintenni kebe hake mushahidun ko yagara ngalenga ona qabur soalun tirndi ina juranda non tirndi de betana yere ango de wode beya
anga yini kota yi bugu hokama hal sirema ya do qabru wono wa yini ahate ngi mo di ay wonu nyimme panni ngana kitama ahore ngabu wala mushahid nan to kumendi serenta wakati metu nani ahate ngi mo di kenyeni i difference amma nyonki ngoni ngariyan koni kengo awa besu dangani kenya sawuni hosuru ngol na hene i nyonki igo tore ne i nyonki hoburu kini danfara nyugo yayi akini ndimu annabi nyumu aro alla ko mo khoro ikun gara ken kita na sabunya igara golle benya alla dinan ngurgiyen sabu dangani igotini imaga yanki kenyani horen na toriya kenna kahi shedanunga alla farna sallallahu alaihi wasallam aji qari kahuma meya ana iramul liya iramu bega wiya ana iramu kutoriya shaydun burun kubarene awa irame bega ndey abaka himbe ganda abaka karaken kalen timandi kama horen yanki bakiya lagara kote wogili hore kebe hayya kembate ngotokiya nga hore timenta ide atimen munyana miskin timenga la wala shahidun buranta yankini sallen tanyane on salli hore ngani arna ya hama da Allah ga tiya himiya ma ga manyino asa kenda papier kita officiellement nan di brazin ta kane tirne sun ta kane papier timante ngama Allah tiya hama har kama yanki himbe hayayi ke kinyimen hawasurna da awla aso khallo wodi di yanki aro salle gete la zaman hurebe go yankini salle on yana kin hadi qaida hurebe kan tay yankini salle tan yana جب يا أنا من يوم نقفار نقول نعم فتعبدي أو للتشريع يتونا عنيا أنت يميت والما للتشريع يكون ما ينقي كل ينقي يكون أنا فاتي وينقني يكون ينقي يوم الشريعة دبرني إن يمكنه منا في حواصل طيور خضر تصرح في الجنة حيث شاءت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سيد برين ينكي يويل ينقل جاراندي إدي و جنبني أرجنة دي نقص قلي دغني أو الرواية يقول نكوكي يلون كن دي تاغنو على قناديل تحت العرش hitillen kaccu benu ga la arsi wure o taagunu amma mumina surun yonkin ga ku benu ga wa alla batunu ga shahidu hitiya fatun'am kharij aljanna bi rihiha wa ma'waha albarzakh wa kun yonkin tarna arjanna rihina na ilagra ko tamakni gi wonne mene arjanna sellanga ta arjanna hankenda timenga nga nyongini ku sabatira kinni no kube go khil barzakh kungono amma kutanu do kahirinu nga nyonginu nga kungo kasonga la tasarrufa laha illa nan kupa inda kunda paske kunga karabane kullo kasonga ya sallallahu alaihi wasallam hadisiri ti dunani mu'minan kasonyi kahiri arjanna nyen walla gara kahana kinni kahirin kahana kasonga mu'minan kahana arjanna nyen Allah ko musulinga karabane abu kasonga ken wure mon anyon kike no kube galla dangani awra nonga mo be galla dangani aw nyana kinga ma kahiri nga kara ma kutana nga kara anyon kimo kasonga limnatu nanu himinu ga masin kahira wuro salama wuro hoye ma balighawo kebira kunyon kinu kingorno arjanna di ibrahima qoronde ni alayhi salatu wassalam ari yaqe sarat ona ko do awni arnaro brama sire qoronde di hada tahsil hasil
Allah ta woni bat o sura suga wa sage na to ama baligawo anya yuwewa anya yagarewa anya asaranu ni kahirniwa be suwo kendi bismillah ولنبلونكم والله موغرا جربي بشيء هنيا من الخوف باللي ايوا قنن كننga والجوع ado dullenga ونقص mogara jarabiti nagasiya من الأموال naburundi والأنفس mogara jarabi nyonkinundi ti kallenga ado karindenga ado watunga والثمرات mogara jarabi yitire mun qadi bil jawaihi yiteun lemu hankelli arayi are men su jogo afugen su jogi qoro nyana yirigi khallendi bure nyana yiga lemmeke fuge masro yirigi daiman hoygo nyana angollenga ni kibe hoygo ankitana wakati su hoygo newo angollenga ammundu ni mogonga mam patenga manyonkinga lahiyan tadi yalli ona hay atasbrun ago sabarna ma anta sabarna bismillah وبشر الصابرين kebirenga sabaranu kunya galindi de aha sabaranu nya galindi dan de khairin na kunya dangani kebiranga ke halle sirema wari yongolandi ti kewnya na fi ma'amalin fi amrihi angena ango duntenga gondi tampinga garanti ma hinga ranyon kolalli allati wala nabulu wannakum akuna lamu kil tawtaati wal qasm wallahi min gara almare mujarabi e alla kune kengu qosne la timaniya kanne aha bire annakanu konu ngirinde mo sisa dulle ke man qahat kankoro kamme mari ango kanna kamme na mari konto na burin nagasiye anyi men nyonki yitire mu tongo anya mo an anta hodi keri an hodi ti sabaranu na khairi kuni kunda nanti kunya na hankitan kunyam baka bura kasrenga bismillah alladhina kunni yamunyai إذا أصابتهم مصيبة ki hayu maha kini khibari nyai kini mutulon wa khibari aqan tinmo nka awo stinda nan jabu yindi aiwa bira ke bagati kunni koni o basir sabirin kunni yamunyai إذا أصابتهم مصيبة كتا هندي كتا قالوا إنا قصقتي إنا أقصكهم من دنها وني الله يا هوي أكمنو يا أمرهنو يا همي قال لنا دانا كنيا نانو يا وإنا راجعون وني ساقانو يا إليه كتا الله تعالى وكيكون حالا ومقالا مصيبة هغري كتاباني إنا لله وإنا إليه راجعون الله صلى الله عليه وسلم ati sirebe ganda kekko hon kita wakati nganga Allah taala wa mbarajini ana ho wara batin ne ga himbe gam pasai siresu koy waran kitabane andi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sabari mu nyana ti gollinga kini sabari qala zikriye horan kitabane na wara Allah na kala kendi Allah honinga lillahi ma akhadh wa lillahi ma ata agar himbe kininga aya honi agar himbe riginga aya honi kinya na gure sawa anya sahaywa anya kitaraqe sawa anya awa lemewa anya habewa anya hohoya kin inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tanga nake ko bane ina baraji ina hawara batin himbe gam basai ko tay Allah sallallahu alaihi wasallam aro kompendi kurayin kara rangan lakin munina akumuken ko da kurayin ni awa hitile hirna kurayin kara bane Allah fa sallallahu alaihi wasallam inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aisha di di kurayin bane ankara yani comme ago sumu ga mo be kemma kinye ke ko neri anta an qose umi an yaren kare bo kinye inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kurayin bane kara kinye ke diwa Allah farenda qarawundi wala Allah be gani awo suda ati kullu ma asa al mu'min wa huwa musiba huwa gara mu'minan sunondi kinya togoni musiba yani qura ya kara alwan ganda ba amma luganda an huwa ma luganda
ken to ni musiba na rabon kan ni aw yani kita ho garan kita tan amal lunganda an ga kon inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an ga barajin kita na Allah ti huwa la batindi in Qur'an Allah kitabin akullin awlan galantina ma ho to bitedi aganda ho kanda ananya mo kanda na kita mo kanda na han kanda sabarin ko masiban benugo kitana na kin kahana ko walla budda anyana kibir agandanya angan kabana himbe ko haygar kin kahana ko anda ngangen dinda to Allah an ko kuma hotna no ko an ko hotna nya la amma to wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un diga sire ngangara himbe ko kempalle kinga ko ni ambe gara sehebe ko kendo kenta mana bani badan genti ndim pisuni Allah hoyi wa osa gane kata Allah an ga nawta na ko himbe ro kinga ndabana kebidanga anta sorno de wal mahindan kita amma war Allah andaro nan bakin gabondi na ba tan diga men gabondi awa halli awa anda to Allah sau as-sabru inda sadmatul ula Allah sallamati sabari yanha akitena hinga nan kita wakati be bayan nan sabari atikana ngana kita kimbal anda pi na pa an konto an kini di an tanundi kimbal tinda to Allah yana mani nan kana Allah wa as-sabru inda sadmatul ula sabari anha wakitena hinga nan kita wakati be bane kin sekon sudi na war Allah kin pati nan ngwana hankita bismillah ulaika adi kuma an kuto siru hingwa na himbe nukita inyon kindi inna burendi igolli hondi ayo ay gati inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adi kuma an kuto siru alaihim salawatun adi qafari yango kudangani min rabbihim ikamanga wa rahmatun hinna yangi dangani wa ulaika kuma an kuto siru hum tigi almuhtadun kwani kanda honunga Allah tira kwa kanda awakata hoyi ikingani sawabanga Allah ndi komenda ti kafari yenganda Allah ndi komeda ti hinne yenganda Allah ndi komeda an kandi kata sababanga adigeni hi gore de sabari ko on tabaka arna ne ndo dangani